Putin has two daughters, Katerina and Maria, but since their childhood, there have been no official pictures of them. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Abakobwa babiri ba perezida w'Uburusiya bwana Vladimir Vladimirovich Putin n'abana b'umukuru w'igihugu urusha abandi bose ubudahangarwa n'igitinyiro mu isi nzima, bityo bikabagira abana b'umuntu w'igihangange. Aba bana ubu ni bamwe mu bantu bacungiye umutekano mu buryo budasanzwe, ndetse yewe hafi kunganya na se ubabyara, kuko bitekerezwa ko ari bo bantu bonyine batumuye umugabo w'igitangaza Perezida Putin afata icyemezo gitandukanye nuko yapanze ibintu bye mu ntambara yo muri Ukraine, mu gihe aba bana hari icyo baba babaye. Ubwo ni ukuvuga bishwe cyangwa bashimuswa. Ikiriho nuko ntashaka ko bakura nk'abana b'abategetsi, ndashaka ko rwose bakurira mu buzima busanzwe. Aba bakobwa rero kuva kuri Perezida Putin ubwe kugeza ku musirikare wa nyuma w'Uburusiya afite inshingano zo kurinda aba bana ku kiguzi cyose byasaba. Mu ruhererekane rw'ibiganiro byihariye bizagaruka ku bagize umuryango wa Putin umwe ku wundi, kuva ku mugore we ari nawe nyine ubyara aba bakobwa turi kuvugaho, kugeza ku mukobwa bakundanye nyuma agitandukana n'uyu mugore we, kugeza no kuri Putin ubwe n'abandi bafitanye isano rya hafi nawe, aho bose tuzabagarukaho. Abo bana b'abakobwa ba Perezida Putin ni bantu ki? Babayeho bate mu buzima bwabo bwa buri munsi bugirwa ibanga rihambaye? Babaho mu buzima bwihariye kandi bw'ubwiru buhambaye, bitandukanye cyane n'abandi bana benshi b'abategetsi bakomeye mu isi ubu usanga bazwi cyane kandi baba kenshi ku mbuga nkoranyambaga bashyiraho ubuzima bwabo hafi bwa buri munsi, ndetse kubera uburyo kugera ku makuru yabo bigoye cyane, hafi kungana no kunyuza indogobe mu mwenge w'urushinge. Ibyo byatumye mara amajoro 8 nasinzira njagajaga hose hashoboka ndeba haba habitse amakuru y'ibanga kuri aba bana, niko kubika amacupa negura inyandiko ngutegurira icyegeranyo cyihariye kuri aba bakobwa ba Putin. Wageze kuri Detox, aho ibidasobanutse bisobanurirwa. Niba ari ubwa mbere udusuye, kora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nkugezaho umunsi ku munsi. Nitwa Oscar, dushime guhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka mperanga. Nyuma y'imyaka 8 ari umutasi wa KGB ku itariki 28 z'ukwa karindwi mu 1983, Vladimir Vladimirovich Putin yashakanye na Lyudmila Alexandrovna Ocheretinaya. Uyu muryango muto wari utuye mu mujyi wa St Petersburg wahagutse vuba vuba kuko bombi nyuma y'umwaka n'amezi 8 gusa babana bahise babyara umwana wabo w'imfura bise Maria Vladimirovna Putina Vorontsova. Izina rye yamamayeho ni Maria Vorontsova. Nyuma y'umwaka umwe gusa uyu muryango wungutse undi mwana w'umukobwa bise Katerina Vladimirovna Putina Tikhonova. Ubwo abana bavukaga ntabwo umuryango wa Vladimir Putin wari ukize cyane nk'uko bimeze ubu ngubu, kuko se ubabyara yari umutasi wa KGB, ariko nyine ntiyari ku rwego rwo hejuru ku butegetsi bw'Abarusiya b'Abasoviet, ku buryo n'ibyo yahembwaga bitari bihambaye. Nyina ubabyara wari warahoze akora muri sosiyete zitwara abantu n'ibintu mu kirere, nawe nta bihambaye yari afite byatuma abana babaho nk'abaherwe nk'uko bameze ubu. Hari abana bato cyane bombi bajyanye na se ubabyara mu Budage bw'Urasirazuba, aho se yakoreye imirimo ye y'ubutasi nk'umukozi wa KGB kugeza Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zihangutse. Umuto muri bo witwa Katerina we yanavukiye aha mu Budage. Aba bana ba Vladimir Putin bakuriye mu muryango usanzwe mu buzima busanzwe bwa Kirusiya, aho se na nyina bakoraga ibishoboka byose ngo babarere neza. Ubu buzima busanzwe nk'ubw'abandi baturage basanzwe b'Abarusiya bose banabushyizwemo cyane na nyina ubabyara Lyudmila Putina, waranzwe no kudakunda ubuzima bw'imbaraga n'amafaranga, ndetse kubera kudakunda no kutiyumva mu mibereho nk'ingiyi byaje gutuma atandukana na Vladimir Putin igihe uyu mugabo we yaramaze imyaka itari mike ari perezida w'Uburusiya. Ku rundi ruhande abana ba Perezida Vladimir Putin nabo si abasanzwe bose, barihariye rwose. Niyo mpamvu umwe ku wundi ngiye kubagarukaho mu ncamake. Reka ntangirire ku mwana w'imfura wa Perezida Putin, Maria Vorontsova. Uyu ubundi yavutse ku itariki ya 28 z'ukwa kane mu 1985, avukira mu mujyi wa St Petersburg mu Burusiya. Maria
yakuze nk'abandi bana bose, gusa yakuriye mu gace ka Dresden mu Budage bw'uburasirazuba, aho se yagiye gukorera uyu mwana akiri muto cyane. Mu myaka y'1990 ubwo ubumwe bw'Abasoviyete bwasenyukaga, Maria yagarukanye n'umuryango we mu burasirazuba, ariko icyo gihe kubera gusenyuka kw'Abasoviyete hari akajagari kenshi. Icyo gihe rero Vladimir Putin nk'umubyeyi yagize impungenge z'umutekano w'abana be, maze yafata icyemezo cyo kubohereza mu Budage bw'uburasirazuba aho bari barakuriye. Icyo gihe Maria na Katerina bahise boherezwa mu Budage, ndetse se Vladimir Putin abashyiriraho umurinzi witwaga Matthias Warning. Uyu yari yarahoze ari umutasi w'ikigo cy'ubutasi cyahoze ari icya guverinoma y'Ubudage bw'uburasirazuba mbere yo gusenyuka k'urukuta rwa Berlin. Nyuma Maria n'umuvandimwe we Katerina bagarutse mu Burusiya nyuma y'uko mu mwaka w'1992 Vladimir Putin yinjiye mu buyobozi bukuru bw'umujyi wa St Petersburg bwamwemereraga kuba yabona umutekano w'umuryango we. Nyuma y'imyaka 6 umuryango wa Putin ubayeho mu buryo busanzwe nk'Abarusiya bose, ibintu byarahindutse. Ubwo mu mwaka w'1998 Putin yagirwaga umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya FSB, bituma umwana w'umukobwa aza gutura mu murwa mukuru Moscow, aho se yaragiye gukorera. Maria Vorontsova mu rugendo nk'urwa se umubyara nawe yize muri kaminuza ya St Petersburg. Kaminuza se Putin yizemo, ariko we niyize iby'amategeko nka se, ahubwo yize ibijyanye n'ibinyabuzima, aho yatangiranye na murumuna we Katerina muri 2005. Nyuma yo kuva muri kaminuza ya St Petersburg yaje gukomereza muri kaminuza ya Moscow, aho yaminurije mu bijyanye n'ubuvuzi medicine mu mwaka wa 2011. Hagati ya 2013 na 2015 Maria Vorontsova yatangiye gukorera impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD, ndetse atangira kwandika ibitabo bitandukanye no kwandika inyandiko zijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye n'indwara zifata ibice bituma imisemburo idakora neza mu mubiri mu buryo bwagakwiye. Ibyo byose rero byashimishije se umubyara, maze muri 2015 Perezida Putin afata icyemezo cyo kugira umukobwa we umujyanama we wihariye mu byitwa genetic engineering. Ibi ni ubuhanga mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho bwibanda cyane mu gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kororoka kw'abantu ndetse n'uko byagenzura. Ni umwanya akiriho kugeza uyu munsi. Ku rundi ruhande, mu buzima busanzwe bisa naho umubano wa Putin n'umugore we byakurikiranye n'abana be bikaba karande, kuko uyu mukobwa we ibyo gushinga urugo nawe byabaye nk'ibyanga. Kuko nk'ubwo Maria Vorontsova ku myaka 23 y'amavuko mu mwaka wa 2008 yashakanye n'umuherwe w'umuholandi Jorrit Vasin, babyarana umwana umwe muri 2012. Bigeze muri 2014 birukanywe mu Buholandi biturutse ku birego byashinjwe leta ya Vladimir Putin yo gufasha abarwanyi bo mu burasirazuba bwa Ukraine barashe indege ya Malaysia Airline Flight. Kuva muri 2015 Maria n'umugabo we batuye mu Burusiya, ariko nibakomeza kubana baratandukana. Kuva ubwo Maria Vorontsova yacuditse na Yevgeny Nagorny ukora mu kigo gihambaye gitunganya gazi na peteroli cy'Abarusiya cyitwa Novatek. Ubu banafitanye umwana wavutse muri 2017. Mu mwaka wa 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine, uyu mukobwa w'imfura ya Vladimir Putin, Maria Vorontsova, nawe yafatiye ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubumwe bw'Uburayi ndetse na Nouvelle-Zélande. Uretse kuba ari umwana wa Vladimir Putin kandi, Maria Vorontsova yashinjwe kayobora imishinga ishorwamo za miliyaridi z'amadolari zivuye mu biro bya perezida w'Uburusiya Kremlin. Iyi mishinga ngo nijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'inshingano yahawe na se. Ibyo ku bihugu byo mu burengerazuba bimushyira mu ruziga rw'inkoramutima za Vladimir Putin byatumye nawe afatirwa ibihano. Ku rundi ruhande, ubuheta bwa Putin akaba n'umuvandimwe wa Maria Vorontsova witwa Katerina Tikhonova, we yavukiye mu Budage bw'uburasirazuba tariki 31 z'ukwa munani mu 1986. Uyu yakuranye na mukuru we Maria Vorontsova, ndetse kubera gukurikirana kandi barushanya igihe gito cyane byatumye bakura nk'impanga, kuko Maria arusha Katerina umwaka n'amezi 4 gusa. Ibyo byatumye hafi ya byose barabikoze kimwe, kuko nk'ubwo mu mwaka wa 2005 Katerina Tikhonova yerekeje muri kaminuza ya St Petersburg ari kumwe na mukuru we.
gusa we ntiyize ibijyanye n'ubuzima nka mukuru we cyangwa ngo akurikize se mu by'amategeko. Oya, ahubwo we yize ibijyanye n'amateka, aho yaminuje mu mateka y'Ubuyapani. Uyu mukobwa ndetse nawe yaje gukomereza muri kaminuza ya Moscow nk'uko mukuru we nawe yabikoze, aho nawe uyu mukobwa yavanye impamyabumenyi ya masters mu bijyanye n'ubugenge physics. Akimara kurangiza amashuri nawe yahawe inshingano zitandukanye mu Burusiya, cyane cyane mu bijyanye n'ubuhanga bwa siyansi. Mu kwezi kwa 12 muri 2019 Tikhonova yagize umwe mu bagize inama y'umuco w'igihugu na siporo rusange isanzwe igenzurwa na guverinoma y'Uburusiya. Ibya siporo kubijyamo byo sinuko ari umukobwa wa Perezida Putin, ahubwo uyu mukobwa Katerina Tikhonova ni umusportif ndetse n'umubyinnyi karahutaka wo ku rwego rwo hejuru mu byitwa acrobatic rock and roll. Ndi kukubwira umukobwa w'ubwe yanatanye ku rwego rw'isi mu bijyanye n'imbyino ikubiyemo na siporo. Mu buryo bukomeye yagarutswe mu binyamakuru muri 2013 mu marushanwa yo ku rwego rw'isi yabereye mu Busuwisi, aho Katerina ari kumwe na mugenzi we Ivan Klimov bafatanyaga, yatahukanye umwanya wa 5 ku isi. Muri 2014 ho yatahukanye umwanya wa 2 mu marushanwa yo mu Burusiya imbere. Uretse ibi kandi Katerina Tikhonova afite izindi nshingano zitandukanye, zirimo ko mu kwezi kwa 2 muri 2020 yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami ry'imyigire mishya igezweho mu byitwa artificial intelligence muri kaminuza ya Moscow, aho nawe yize. Ku rundi ruhande kandi uko se yegereje mukuru we Maria, ni nako yabigenje kuri Katerina, kuko yahawe inda agomba kubarizwamo bifite aho bihuriye n'ubukungu bw'Uburusiya. Ejo bundi ahangaha rwose mu kwezi kwa 7 2022 yagizwe umwe mu bagize inama iyobora ihuriro ry'abanyenganda n'abashoramari mu Burusiya. Agihabwa uyu mwanya, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin bahise bavuga ko mu buryo bweruye uwo mukobwa yaraje guhagararira se muri iryo huriro no kumenya uko ritegekwa. Katerina nawe ni nka mukuru we cyangwa ababyeyi be mu bijyanye n'urushako, kuko nawe ntirwamuhiriye. Muri 2013 yashakanye na Kirill Shimorov, umuhungu wabyawe n'umuherwe w'Umurusiya, akaba n'umwe mu nkoramutima za Perezida Vladimir Putin witwa Nikolai Shimorov. Uyu ni umwe mu bashinzwe banki yitwa Rosy Bank ndetse n'umwe mu bashoye imari, ndetse akaba ayobora ikigo cyitwa Sibur Holding gitunganya gazi na peteroli ku kigero kiri hejuru cyane mu Burusiya. Mu buryo bwihariye iki kigo leta y'Uburusiya igifitemo imigabane igera kuri 38%. Abana bakimara kubana mu buryo buzwi bari imwe muri couple zikize ku isi, kuko bombi bari basangiye miliyari 2 z'amadolari nk'umutungo wabo bwite. Ariko abantu batindanye kukigiza nka karande y'umuryango yakurikiranye Katerina Tikhonova, maze nawe atandukana n'uyu mugabo. Mu kwezi kwa mbere 2018 nibwo hamenyekanye ko aba bombi batandukanye kera, kuko muri 2017 uyu mukobwa wa Perezida Putin yabyaranye n'undi mugabo w'icyamamare cy'umubyinnyi mu Burusiya witwa Igor Zelensky. Nawe kandi kimwe na se na nyina ndetse na mukuru we Katerina Tikhonova, kuva igihugu cy'Uburusiya ku mabwiriza ya se cyatangiza intambara kuri Ukraine, uyu mukobwa nawe yafatiwe ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Uretse kuba harashingiwe kuba ari umukobwa wa Perezida Putin, yanashinjwe kuba imirimo akora n'ibigabamo nk'umuyobozi bikora imirimo itanga ubufasha ku nganda za gisirikare za leta y'Uburusiya. Mu buryo bw'incamake, aya ni amwe mu makuru avuga kuri abana b'abakobwa ba Perezida Vladimir Putin badakunda kugarukwaho kenshi. Ikindi cyihariye kuri aba bana b'abakobwa nuko muri iyi minsi mu gihe Uburusiya buri mu ntambara bashyiriweho umutekano ukomeye, buryo intambara igitangizwa mu kwezi kwa 2 muri 2022 bivugwa ko bajyanywe mu buvumo ahantu h'ibanga hatazwi, kuko ngo bashoboraga gushimutwa, maze ababashimuse bagasaba se babyara ko yahagarika intambara. Ku rundi ruhande hari abandi batemera koko aba bana ba Putin hari kinini bahindura ku bitekerezo bya so babyara, aho bagira bati yego nibyo koko nk'umubyeyi Vladimir Putin yarinda abana be rwose ku kiguzi cyose byamusaba undi mubyeyi wese. Ngariko se koko abana baramutse bagize icyo baba, ibyo byagamburuza Putin cyangwa nawe yatungura isi nk'uko mugenzi we Joseph Stalin wategeka ku Burusiya mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yabigenje, ubwo mu mwaka w'1941 mu bitero byiswe Barbarossa yagabweho na Adolf Hitler, ubwo umuhungu we Yakov yafatirwaga ku rugamba n'Abadage. Icyo gihe Joseph Stalin
yanze kurekura umumarishari w'Ubudage wari wafashwe n'ingabo z'Abasoviete kugira ngo bagurane nawe bamurekurira umuhungu we. Yabyanze avuga ko ibyo byaba ari ukwikunda. Yarabyanze rwose burundu, ndetse birangira Yakov yishwe. Ibi rero hari abajya kure bakavuga ko ngo rwose Vladimir Putin hazakora ibishoboka byose akarinda abana be, ariko ngo niyo wabafata ukabashimuta ukageza naho bambura ubuzima, ngo birashoboka ko cyane Vladimir Putin atahindura igitekerezo cye cyo kurasa Ukraine, kuko ngo yakomeje gutungura isi mu byemezo bitunguranye yagiye afata. Ngarihariye bihagije cyane ku buryo utapfa kumenya neza icyo atekereza. Gusa ngo nanone umwana ku mubyeyi ahora ari igitangaza. Niyo mpamvu umutekano ku bana be hari ingingo yihariye ukwayo mu Burusiya bw'uyu munsi, ngo kuko biranazwi ko abakunda cyane, kuko abagarukaho kenshi, ndetse ngo mu kazi kenshi agira ko gutegeka iki gihugu cy'igihangange cy'Uburusiya. Perezida Putin ngajya agira atya akanyaruka akaramutsa abakobwa be, ndetse akanaterura ku buzukuru be nk'uko abasaza bose babigenza. Ngayo nguko rero, ibi ni bimwe mu byihariye ku buzima bw'ibanga bw'abakobwa ba Perezida Vladimir Putin. Ibi bagira abantu bihariye kandi badasanzwe bo kuvugwa mu buryo bwihariye nk'uko mbigenje. Uyu ni umusozo w'iki kiganiro. Wakoze kwijandikana nanjye. Nitwa Oscar Dushime. Ako ntukibagirwe. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Umva kakano. IBTC Film and Design School yabazaniye promosiyo idasanzwe. Ubu wakwigiraho uri uciye kuri wa3 akadomo IBTC akarongo gatambitse e-learning.com. Iyi ni gahunda yo kwigirira kure cyangwa se online. Aha ushobora kwiga video production, graphic design, web design no kwiga gukanika moto. Byose ubyiga mu kwezi kumwe gusa, ukabushakishwa ku isoko ry'umurimo. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 umuryango wa 6. Duhamagare kuri 0788 54 3002 cyangwa se 0728 54 3002 cyangwa dusure kuri wa3 akadomo IBTC Film School akadomo AC akadomo rwa. Sinzi niba ujye ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki yigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya. Ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga
icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero ku bakoresha amasafuriya manini ya Muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara kuko haba iwawe mu rugo cyangwa ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.